Hallelujah, hallelujah. Xikona xifaniso xin'wana lexi nga kombisiwa xona endzeni ka rito ra Xikwembu lexi lavaka leswaku namuntlha hi ya hi ya xi share swin'we, hi ya swi langutisisa kahle. Rito ra Xikwembu leri kumeka eka buku ya Luke 10 hi ta ya hlaya suka ka 30 ku fikela ka 34 leyi nge kutani Yesu a hlamula aku, munhu u sukile eYerusalema a xikela eYeriko, kutani a wela emavokweni ya swigevenga swi n'wi tshunxisa swi n'wi boxa timbanga, kutani swi ti fambela swi n'wi siya a ri ekusuhi ni ku fa. Muprista a humelela a rhelela hi ndlela yeleyo, kutani loko a n'wi vonile a papalata. Switano ni Mulevi na yena kutani loko a fikile kwalaho a n'wi vona a papalata, kambe Musamariya un'wana la endzaka a ta kwalaho a nga kona, kutani loko a n'wi vonile a n'wi twela vusiwana, kambe loko a tshinela a n'wi bohelela timbanga a chela mafurha ni vinyo a n'wi kandziyisa exifuveni xa yena lexi a khandziyeke, a n'wi yisa endlwini ya vaendzi, kutani a n'wi ongola kona. Namuntlha I want us to look at something, the subject leyi vanhu va ku tala va nga swi rhandzeki eku va vulavula hi yona. Namuntlha tanihi vapfumeri hi ya dyondza hi n'wanuna loyi a ri kuteni kwala ndzeni ka tiko leriya. Loko a fika a va na badi ra ku wela emavokweni ya swigevenga leswi nga n'wi tletseleli swi n'wi boha ku fikela laha swi nga n'wi endla leswaku a swi vona swa ku no man se manjela ni le kusuhana ku fa. Rito ra Xikwembu, a priest came. Muprista loyi na yena a ri mupfumeri, let's underline that word. U tile a fika a n'wi papalata a n'wi hundza. Na Mulevi na yena that same thing happened, a n'wi papalata a hundza. But here's one thing that I love, rito ra Xikwembu ri n'wanuna loyi a nga n'wi pfuna, Musamariya loyi a nga n'wi pfuna na yena o va muendzi a nga ri wa tiko releriya, mara a va na mbilu ya ntwela vusiwana, a n'wi pfuna. Hallelujah. A nga n'wi pfuni ntsena a tlhela a n'wi yisa eka yindlu ya vaendzi, meaning that it was a guest house. A n'wi yisa. Rito ra Xikwembu loko hi hlaya hansi ri ri a tlhela a humesa mali ya leswaku n'wana loyi a sala a kuma ku pfuneka. Namuntlha hi ri vapfumeri endzeni ka yindlu ya Xikwembu, hi ri lava tivitana ku va Kreste, hi tele ngopfu lava emisaveni ya Xikwembu hi nga riki na mbilu ya vutwela vusiwana. So many Christians that are filled with pride, lava va ti vona ku va ri vona va nga better, mara loko ku langutisa ku na vanhu kusuhana na vona, they are surrounding, it needs a hand of help, but they are failing. Va tivitana vaprista, va tivitana vakhongeri, va tivitana vapfumeri, va tivitana Valevi. Hallelujah. Ku na vanhu lava ekusuhana na vona ku nga swiyimo swo tika, but they are failing to reach out. Va ri vona vakhongeri lava pfumelaka leswaku i vapfumeri va ntiyiso. Xana mfumo wa matilo u ta wu vona na hi lexi xikombiso lexi Hosi Yesu a xi kombisa leswaku swi tive leswaku u fanekele ku komba tintswalo eka munhu un'wanyana. A ku na mfumo na un'wana wa matilo nga ta wu vona loko wa ha ri na mbilu ya ribye, mbilu ya leswaku vanhu lava nga le kusuhana na vona, ku nga va ku ri vamakwavo, ku nga va ku ri vanhu lava nghenaka na vukereke, ku nga va ku ri vanhu lava u tshamaka na vona, vanhu lava nga le kusuhana na vona u va langutela hansi a va voni va ri nchumu. But you call yourself a Christian, repent n'wana mani, repent. Hikuva rito ra Xikwembu ri vula sweswo riri loyi a nga riki na rirhandzu a nga xi tivi Xikwembu. Hi mhaka yini na God is love. Hallelujah. Our God is love. Loyi a nga na Xikwembu u na rirhandzu, loyi a nga na Xikwembu endzeni ka yena u tele rirhandzu. Hi yo mhaka eka Matthew 7 verse 21 yi ri a hi hinkwavo lava nge hosi va nga ta vona mfumo wa matilo, hikuva vanhu va pretend that they are wearing coats pretending to be true believers, but they do not have the qualities inside of them. A va portray nchumu xa ku kombisa leswaku i vapfumeri va ntiyiso. Hi yo mhaka the word of God in 1 John 4 verse 8 yi ri whoever does not love doesn't know God, for God is love. Loko nga ri na rhandzu a wu tivi Xikwembu, a wu na Xikwembu, hikuva Xikwembu i rirhandzu. Xana loko u tshamile u na yena mbilu ya ku vavisekela vanhu van'wana lava nga le kusuhana na wena na? Xana loko u tshamile u na yena mbilu ya ntwela vusiwana ya ku amukela vanhu van'wana kusuhana na wena? Loko hi ya twana a rito ra Xikwembu hi mani n'wanuna loyi Lazaro a ri xisuhana, yi ri a ku ri na munhu loyi a fumile, munhu loyi a ri na hinkwaswo, munhu loyi a mbala na timpahla ta kahle ta mahiyemo. Loko hi ya twa hi n'wanuna loyi rito ra Xikwembu, Lazaro a ri na swilondza, a famba a fika a tshama emahlweni ka nyangu ya n'wanuna luya.
n'wanuna loko a nga ri na bila kahle a nga n'wi pfulelanga u lo n'wi langutisa a n'wi nyika mahlanhla yela swakudya a ku swo fana a dya ta xurha a ku a tshika na mbyala ya na yi lakatsela swilondzo mara rin'wana ra masiku loko se manjheni va lovile vanhu lava rito ra Xikwembu n'wanuna loyi se a ri ku tshweni a welela eka Abrahama hi ku Lazarus tshama xifuveni xa Abrahama a ku we Abrahama wena tatana Abrahama kombela Lazarus leswaku a thonisela thosi rin'we ra mati a ta ni nyika ni nwa hikuva la ni nga koku le ku hiseni kutani tatana Abrahama a n'wi hlamula a ku na wena loko ha ri misaveni swilo a swi ri ku ku fambeleni mara a wu nga ri na tintswalo. That is why there's a big gap between where Lazarus is and where you are. I don't get to kutsemakanya. Here, Maka, today I came with this word to advise someone today. Let's actually that if you still carry that heart of saying, I am better than someone else, you will not see the kingdom of heaven. If you still have that heart, because you lack love, and love or not rest away. Here, Maka, ratisisa. Rir a hinkwavo lava nge hosi va nga ta vona mfumo wa matilo a hinkwavo lava khomaka tibibele va ya kerekeni nga ta vona mfumo wa matilo a hinkwavo lava va nghenaka kereke day in day out va nghena ti-all-night prayer va endlaka swi nga ta vona mfumo wa matilo. Not even preachers of the word. That is why ka xikombiso lexi rito ra Xikwembu ra vula ri ri muprista uye a ya hundza na mulevi a hundza mara n'wanuna loyi o va muendzi meaning ku ri a nga ri mupfumeri ku fana na lavaya meaning ku a nga weli eka vupfumeri bya lavaya na vukhongeri bya lavaya but he was just a random person that came a swi twisisa from deep within that this person needs my help. I need to save this person. Namuntlha hina vapfumeri hi tluriwa vanhu lava nga riki vapfumeri eka Xikwembu hi tluriwa vanhu lava nga riki vakhongeri because they are so full of love. They are not judgmental. They are so full of giving. But I'm believing one leikulu kumba ngopfu ya lwandle hileswaku hambi munhu o ta a nga ri na nchumu they know how to welcome that person and help them. Namuntlha hi ri vapfumeri we have pride u tikuma u mbarile u ri kahle u bombile u ya kerekeni but endzhaku ka wehe u siye vanhu lava kalaka na xa ku phema. You are not concerned. You are not worried. Hikokwalaho ka ku you carry an evil heart. Remember leswaku u nge wu voni mfumo wa matilo hikuva Xikwembu i rirhandzu Xikwembu xi na ntwela vusiwana a hi neni ya cinca namuntlha. Let us start to be people who do not pretend. Hi va vanhu lava pfumelaka Xikwembu hi ntiyiso hi va vanhu lava tshembaka Xikwembu hi hinkwaswo leswi hi nga na swoho ku katekile voko leri nyikaka ku tlula leri nyikiwaka leswi vulaka leswaku you even take leswi a swi nga koteki ku nyika u nyikela as long as they have. Xikwembu wa swi tiva. Do it from deep within. Mara today we also have those type of givers. Lava loko va nyikela they go around talking about it. Hey, ni n'wi nyikela mpahla, ni n'wi nyikela swakudya, a nga ri na nchumu, loko a nga ri mina a nga ta va a nga ri na nchumu. That will not give you an access to the kingdom of heaven. Hikuva wena you do not carry the heart mbilu ya ku nyika. Rito ra Xikwembu leri nga hi dyondzisaka riri i xifaniso leswi hosi yeswi a karhi a nyiketa vanhu leswaku ku laveka munhu wa tintswalo ku laveka munhu wa mbilu ya ku enta a ku laveki munhu wa pride wa ku tiveka mahlweni a ku laveki munhu wa ku tirhangisa mahlweni but ku laveka munhu loyi a swi twisisaka swa ku carrying Christ it means ku ri u fanekele u kota ku va u karhi u accommodate vanhu hinkwavo wa swiyimo swa ku hambana u va u karhi u kota ku accommodate eti-position ta ku hambana ta vanhu. It does not matter their backgrounds. What matters is that you have accepted Christ. That means ku ri na wena u fanekele ku va kwalaho ka kona u ri karhi u tisearcha checking if indeed you are doing the right thing in front of God, checking if indeed wale leswi u swi endlaka hi leswi na u ta tsakela ku swi endliwa endzeni ka vutomi bya if you are in that situation. But you will find people today bona va ri va pfumela loko u karhi u langutisa na vamakwenu wa vo swilo swi le ku endleni they are not even putting a cent to try and help them. Na vanhu lava nghenaka na vakereke vo tibyela ku hi khongela lava mani but you don't know how to help that person. Even you are even destroying them hi ku loko u yiva mahlweni ka vanhu u yiva u vulavula ku la mahlweni la a ku yimi vanhu va ku mbala switlakati a ku yimi vanhu va ku mbala timphaxana a ku yimi vanhu va ku mbala swilo swa ku boxeka. You are the one who's destroying people inside of the house of the Lord. A wu swi koti eku vuyisa vanhu kusuhani na Kreste u va kombisa leswaku Xikwembu i rirhandzu ene Xikwembu xa swi kota ku endla leswi swi nga na matimba ku tlula swilo hinkwaswo la misaveni. We have those type of people va ku va swi kota
ku na loko u karhi a famba molweni a vona munhu a nga ri na xinkwa a karhi a nga ri na nchumu swi nga antswa loko a n'wi langutisa a ku yo munhu loyi hey u nga ni tshuneleli u nga ni khoma not knowing that your blessings ti ta ta hikuva u pfune munhu luya not knowing or understanding ku ri xikwembu xi ta ku hlamula hikuva u lehise voko ra wena u nyikela u endla xa n'wanchumu. What are you saying about the person who's next to you? What are you saying about the people who are lacking? U nga hlayi rito ra xikwembu ri hundzuluxa hi nhloko u nga ri twi ri twisise rito leri leswaku xikwembu i rirhandzu ri twisise rito leri leswaku xikwembu xi rhandza munhu loyi a nga na tintswalo ta xikwembu ti enerile a xi nga vula tintswalo ta swona ntsena ta le ka tilweni kambe a xi vula na tintswalo leti xi nge hi ti endla loko hi ri vanhu la misaveni. What are you saying about the person who's next to you? U nga pfuki n'wana mali u xi endlile xihoxo xo ti vula mupfumeri mara u ri na rinyadyo u ri na mavengo u ri na mhaka liya ya pride because you will not be able to see the kingdom of God. Carry love within you, carry forgiveness within you. U ti byela vona ya n'wi pfuni mhaka ku u tshame a ni tova xinkunana siku rin'wana. Carry that heart inside of you. Mbilu ya ku pfuna, mbilu ya rirhandzu ya tintswalo ya ku rivalela u swi tiva swa ku xikwembu i rirhandzu u nga ti xisi u ku na xikwembu mara u nga ri na rhandzu ndzeni ka wena because that is absolutely nothing that you are doing. Hallelujah and hallelujah. And that's my advice to everyone. Leswaku a fambe ni ya cinca ya hundzuka ya va na mbilu ya rirhandzu ya ntwela vusiwana na ntsetselelo a fambe ni ya va vanhu lava va swi twisisaka leswaku xikwembu xi hi rhandzile na hina fanekele ya rhandza van'wani ene hi teka van'wani kahle hi nga languteli vanhu ehansi hi languta vanhu kahle hi nga languti vanhu lava humaka and what they have and their background hi fanekele va langutisa tanihi vana va xikwembu because emahlweni ka xikwembu hinkwenu ha ringana we are all equal. So a fambe ni ya hundzuka ya cinca we still have a chance. Rito lera ru fikela nga xoxo ri ku fikela ku ri fambo ya lunghisa timhaka ta wena. In the name of Jesus, be blessed, go and repent. I love you more and more. Amen.